Pini Volongkomaji along BJP Langphar Mondol Committee Atumpen Ingdeng Sirkebra Troxy Abarim Prime Minister Atul Bihari Vajpayee Amhang Kethek Arni Pacheton Dunsi Volongkomaji Pathu Aklamalong Pangthirpon Labangso Pangthir along Langphar MEC Ram Singh Timung PWD Board Chairman Longkibe Lapen Bokulia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron Atumpen Japon Lo Pusi Birta Nanglo News Text Report TK News Karbi Anglong Opinion dan anglo tomla safai hojan kepada kopi putak kepada ibu sah. Ini ke India Prime Minister Barim Atul Bihari Vajpayee meningkat top 97 years play atau ketalon army Palong pensi ini tundak Langphar awak kepanggil konakam dipanggil Basila bangke kanton kali mulai satu lagi apor ini tu hai keter lai kepanggil pon satu lagi tapi ahok kan bangke ini ke 97 part anniversary of Prime Minister former Prime Minister Atul Bihari Vajpayee masuk army dan terkerap pula sosok Bharat abang kami siapa lah kita ada kali tapi Bharat ada lah masih dia tang masih kata abdi lokal dan dalam kontrol penting ini kita takkan Anda nanglo tomla dak municipal board ahin pentong la support organisasi ma man tenang tom MSC wise asi organisasi lo. Itu MSC wise lo la pendak municipal board atau dak nangacer abdun dulu ada wesa. Level pet lah. La pendela blok atau la sendiri blok atau Langphar Development block bang sah. development block lah. Sorkar pen ke pathik ponai skim nangkele School atumaphan school arum tim ke dorde mate school asai kikim ahem karen kavi adim ke pado nangjipu akam ke pachun pameji aphan Mahamaya constituency arlo mate bangso angkang pi lo than bang phu bang phi atum maikang ipon nibhai inkorap pi lakha great home Mahamaya constituency ke parlo angkang pi dong mukak longkam teron bedrom hol along Sorkar pen ipon RIDF scheme nangkele school atumaphan school boundary wall kavi school ahem along karen kavi lapuson kelong le anta longpon pu labangso tangka nangkele pen kam ke klempon pameji aphan kini longkam teron odedrom hol along mai padopon lapen labangso tangka nangkele det pen pulote kam ke klem ji aphan jisik chedang lap nangji lam thejai pon lapen kilang dunji aphan mondol atum aphan si bangkep committee sengpon leadership pek ponsi Mahamaya bang thongke brakethami school along sitame langchari nang ko pusi tini labangso amai along chingki mate chingki chimung pon labangso amai along nang ketong dun laki aman peng kedo abangku KAAC PM Lumsing Teron Lapen dong muka pen Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Lapen BBC Chairman Rajesh Teron la somsi ong dung man peng kedo atom nang ketong dun lapen benang an mai ardi idum lapen samjin pen mai pachun pon Uluni pen Probintaro report tiket news Pinpur Damme KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Adangpi Kepaching Tur Along Pacheton Dundesi Lasonsi Difu Rongminder Along Atowar Kasalam Bom Adim Amu Kepawang Wet Hektik Rongminder Atowar Kasalam Bom Atowar Arai Border Amukha Semen Pipe Pin Pensi Lapuson Amatsi Arlong Thoksoy Pupen Rongminder Arat
ning kangsamsi kachepaklang Dipu pen Kisna Rongphar report TK News Karbi Anglong. कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कौन है नाम बताओ उसका कॉन्ट्रैक्टर नाम बताओ उसका वो इंजीनियर का अंडर से ऑफिस कौन इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट का काम है। आप काम करा रहे हैं ना आप नहीं कर रहा, आशी है मैं। कौन से नाम क्या आपका नाम बताओ हमारा नाम राजू है, आगे राजू अली है। तो आपके अंडर में क्या काम कर रहा है कौन अभी आदमी? लेबर सप्लाई दिया है वो सब ये लेबर पहले सप्लाई से एक 10 फुट जैसा होगा उसको वो रखा हुआ था पहले से ही, हमें सीमेंट ढाल दिया और बाकी ये सब उठा रहा है, उठा के काम कर तो रहा है। नीचे तो मसाला तो नहीं गया ना अभी तक। अब बोलो दीपू रेड सेंटर माटीपुंग में काम चल रहा है, 3 फुट तो खड्डा खांदा है, उसके अंदर सीमेंट माटी कुछ नहीं गया, पत्थर भर दिया ओनली। ये क्या लास्टिक करेगा? ये तो 2 महीना 1 साल बाद तो दीवार तो भांग जाएगा। गवर्नमेंट का काम है और राजू हुसैन है एक तो हम किया ये जाता काम है। करा रहा है। अभी आप ये उधर पूरा में कौन ऐसा है, काम वैसा। कर रहा है? इधर में वही कॉन्ट्रैक्टर होगा। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो काम दिखाएगा तो चलिए तो सबै बोलूँ तार देखा Jol lahage ente ko an la so along la karnu ki jara pu la cement ki bipe ke नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया এইটো গাড়ী দাদা ডাইৰেক্ট পেলাই দিছে, এইটো উঠাই আছো আমি। এইটো আৰু এইটো তলত দি দিলে itu to gari direct mane pilwa nohoy na আমি itu তো নাজানো, আজি আহি উঠাই আছো আমি, উল্টা উঠাইছো। দুই গাড়ী উঠাইছো আমি উঠাই দি আছো সব উঠাই পেলাই। আৰু কিছুমান তো উঠাব নোৱাৰে, দাদা এইটো চাগ এইটো উঠাব নোৱাৰিব, এইটো উঠাব নোৱাৰিব, হ'লেও এইটো কি কৰিম আৰু এতিয়া আগত পেলাইছে না এইটো, আৰু আমি মেটেল দি পিচিচি মাৰি পিছত এইটো বহাই দিম। এতিয়া ডাঙৰ যিটো গুচি গ'ল সেইটো একো নহয়, প্ৰব্লেম নহয়, আৰু গুচি গ'ল এতিয়া কি কৰিব? enaka kam Daihuri Lakhai Si Baptist Church Amondali along Rep Division Ingti KABC Secretary Pen Ajoksi Speaker Mate Arnam Alam Thanponlo Lakhai Inkora Trokeparlo Duarbagori Constituency Daihuri Lakhai Si Baptist Church Amondali Apostol Moses Singnar Pensi Pini Tarik Inkora Pomati Jong Surihini Ra Inkora Si Arni Christmas Arni Kethe Church Ahem along Maichari Ponlo Bangso mayalong prek jekalun mati special nong lake Daihuri Lakhai Si Baptist Church Amondali Nimarli atum pensi Jisu Kristo pirthe nanghache ning kang samalun parjuponlo Bangso penapi Jisu dance mate officering collection asai lapen kardom kardi apor en ponlo Bangso angdi isi kardom ke en pon along pirthe sonsuri kisung pen ke jok kelong thuji apot Christmas aphan lapen ke wangji aningkan aphan sitame sonsuri akiduk akisung pen ke jok ji aphan Sri Robertson Hanse pen kardom Japon si angdi isi ardom ponlo lapen arnam sitame speaker Rip Deption Ingti KADC Secretary Karbi Anglong Baptist Church Convention along Klembang Phu Ahin Pen Kethan Pon Arnam Alam Mate Christmas Athepi KN Pon Bible Angdi Lake Isia 11.1 Bible Angdi en Ponlo Lapen David Asomar Angbong Pen Richo Inut Nangklang Pu A Bible Adang en Ponsi Christmas Lapen Jisu Kristo Alamjir Han Ponlo Pirthe Ning Kangsam Lake Jisu Kristo Henlo Pusi Ning Kangsam Aricho Pirthe Apan Pu An Akang Hon Pu Alam Than Ponsi Bangso Surihini Ra Isi Aningkan Mesen Pen Arni Kethe Mate Christmas Ajay Mek Mesen Pen Pachun Pon Long Pame Pen Pachun Pon Lo Daihuri Pen Amos Ingti TK News Karbi Anglong
Akain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Richo Mili Baptist Church hoi penta Christmas mate arni ke the arni talon pon lapen Bible alam thepi ke en pon lake Isai 9.6 ning kang samnai aricho si en pon lo Pastor Johan ning ti pensi ajok mai cari pon lo lapen Sir Philip Tisu lapen Darwin Tisu atum pensi Arnam Aphan Kero Alun Japonlo lapen Secretary Sir Bhupen Teron pensi ajoksi Monduli Akinang Alam anta paklang ponlo lapen Bankar Sir Jonathan Teron pensi Speaker Aphan Nong e pajir pon apor en ponlo Adontu Sunday School student lapen akaprek atum Christmas alun kekan paklang ponlo lapen kephatang speaker Sir Martin Timung NKBA Youth Secretary pen ajok si Christmas alam jumisen lam than ponlo lapen mai judet pen Christmas cake sitame Pastor Johan Ingtipen ajok si kek ing than ponlo la sopi kisik tang aok an kichu ning arong chipi ponlo lapen bangso aprogamalong monduli isi doan chingrum si arnam ahirjume pen surhini ra ingkore si Christmas aprogram pachun ponlo Chuki hola pen Philip Tiso Tike News Karbi Anglong